lapha enkandla eMandaba kwasif ngikhansela lapha eJemini uma njalo kukhona ngaboni kahle ushaya mina ucingo athi Mphemba kwezakalani wazalwa ke mhla 3 December ngo1989 akakabi mdala kakhulu yena ungomunye nje esithi ngokweminyaka ungabantu abaphumelele kodwa ngokweminyaka yakhe emincane futhi nabalandeli abaningi la eSouth Africa and is famously known as Indlamlens. Ngonyaka nje bebile ngaloku ngizothiwa izwe likaKuba izwe nga understand kahle wala uthe uma ngabe lo nyaka sekuthiwa ingoma yakhe eqaphathe zonke onke ongasicabanga ngicacula ngolimi lwesingisi wawaqoqwadwa nje engasho lutho oluningi nje ethi akulona ijele ngangawazi ke mina ingoma yakhe ngoba isikhathi siningi emculweni ngiqhelwe ngenxa yobabhisi ngangazi ingoma yakhe kodwa yathi mangizojisa ngibona ku social media idlala le ngoma ngathi ngiyizwa imnandi kodwa le ngayazi yakhe ngathi imnandi kodwa le Ukhuzani started his music career back in 2010 uyabona ke manje ukuthi seneminyaka eyishumi and has already achieved a lot surpassing all traditional musicians, including the legends. He has worked with the likes of the late legendary Khulekani Ngumeni Khumalo, Nkuzmalanga enye eyayifuna ingene stage sithathaga ingene ngasizuthula ifike nje question ivele kuphase etendeni ngikwathi sifuba inwele eyaziwa ngokuthi Indidane umtshengisengcwensa concerned to be honest noma ngangilandela noma sikandi ngilandela laba abanye okhansela obani ngithanda lawo maduku ayibakhona kodwa the love of uMaskandi kimina ngalufakwa umtshengiseni ngoba nganga understand ukuthi lo muntu othi mayengena ukuba ngumsindo uzwe ukuthi siphu ekhanda Nathi naye Indlamlenze sile kwaNcamalala ingene entini night mangene wathi siphi kuyinwela abantu besikrema lapha ngaphakathi ubona ukuthi kusuka imizwa yawo wonke umuntu yaqubuka ngathi mina usho wamshelana mawukuthi ngiyibone insizwa ngithi efana naye kakhulu ukuthi usitayela iyayiphana isikhwama naye ngithi usho kulapho kwamtshengisela ngoba naye ngayifana naye iphinde ifake lapha iphatha isikhwama usebenze kakhulu futhi ke lo mfowethu ukhulekane uMgumeni Khumalo i-album ebizwa ukuthi Secrets noma imfihlo which was released after Mgumeni had been laid to rest. The album was a huge success and also featured Izingane Zoma group. Khuzani later worked on another album project with Jubeke, who was also signed under Izingane Zoma recording label, titled Bayavunguzela in 2010. It was only then in April 2011 that Khuzani started to work on his solo career. Inspiration abantu abaningabi uKhuzani lo mculo wakhe ayila enkandla kuphela nangaphandle kwenkandla. Wena la enkandla ngingabala nje abantu abafana noMabhilidi, abantu abafana noNjokwe, abantu abafana noMkhenziwa, abantu abafana noMjikijeli, abantu abafana noStayela. Baningi kakhulu ngeke ngibaqede ngoba kukhona ngisho wale eMaqhashiya
wothi kwamasho kuba umalala ngiyakhumbula lesizwe ngaseke emhlabeni okwathiwa ukuthi bavunywa unyaka okwakusikokela yibo bonke laba aba inspiratiwe ukusebenza kwekhandla kaKhuzani. He has 10 albums on his name. 2020 was also very successful, or a very successful year for Khuzani, winning the SAB Summer Song of the Year with his super track Ijele. Maskandi superstar Khuzani made history on the 30th March 2019 when he became the first ever artist of this genre to host a sold-out one-man show at Durban Moses Mabhida Stadium. Uyena Khuzani ke lo. Emfisa siphakame simphakamise simhloniphe. Ngikathi sihambe ohlala lapha nesitulweni sakhe. Sihlonipha iqhawe namhlanje mfowethu uKhuzani indamlenze esithi singabasekandla kuba njengoba nami ngiyisakhamizi sokuqala ngimelele inkandla ngithunywa umntwana wakhe indangele namhlanje sibone kufanele basesihloniphe Mameral Excellence Awards akuhlonishwa nombani bokwazi ukuthi uma ufike leso sigaba ngaphela sikusiqhenya kangakanani nawe usuhlonishwe nabantu abasezingeni eliphezulu kakhulu kabi oProfessor Mthembu ophethe iDUT okabuZondi owayekade eyilunga leParliament onobhala jikelele weIFP undabezitha inkosi simahlayezweni ubaba uZondi futhi omphathi weGagasi ingwele ethathele lapha elangeni uMthobisi wakasithole ubala nje abambalwa umfowethu uvusizwe wakalanga ubala nje ambalwa amakhawe asehlonishwe kanye nawe abaningi ngeke ngikwazi baqeda ngiyafisa ukuba egameni lomkhandla wasekandla kuba sidlulise okokuqala sikwembathise nasi isikhumba ngiyangisichazele mina ukuthi siluphawu lokuba yiqhawe kuba ngiyafisa ukuba sembathise lesi sikhumba senkomo yenguni hayi inkonyana nje uthatha ngakushuka ngcono kunami kube thatha bengazi ngabe le HS nginikeze wena uma shuka ngcono mhlambe ke mangabe present ngamangani is enough. Share. Nasi ngesikhumba sihlonipha ngaso kuba njengeqhawe ethula lapha enkandla siqhenya kakhulu ngawe njengomasipala wasenkandla. Siphinde futhi somkhandla wasenkandla sikuhloniphe nganasi certificate Manasi certificate esibhala ukuthi Kandla Municipality Awards in recognition for outstanding contribution and patriotism in our nation, Khuzani Mpungose. Siyafisa futhi ukuba simemezele nansi indondo. Le ndondo ke ukathatha ugodo. Angazi ibe njani bengayifasile kahle. Ingane lapha ayinake nje phasibuyisele kahle. Lapha eTV ke bangavezi lokho. Ku live zobezi. Ngavezi sekuba kubika makulive. Bazobuyisela ke kahle kuyila ngendlela okuyona yona. Le ndondo le indondo esesinike zonke amakhawe enkandla. Sesithandele luphawu lwehawu. Esesibanikeze njalo masibahlonipha
ngocela kodwa bangilungisele kahle ke ingane zingilungisele kahle ukuze ukhuba ayithole ifaseke kahle lapha yana ngizayibeka nje lapha phansi ngizobeka ngathi noma mina ngifile ukwenza ayinga into esayidlula kodwa ke ukhuba ngoba ngithi fana wami wakuba sihloniphe nje namhlanje sihlonipha ngenxa lesi sigidi uze wazi ukuthi basihlonipha nje sikuhlonipha egameni lomntwana wakhe indangene owazi ukuthi nomculo wakho ulandela kangakanani sikuhlonipha egameni lezakhamizi zonke zasenkandla Khuba ngiyafisa ukuba ngithathelele ithuba leli ngicela sonke ningilungiselele thathe ningilungiselele lokuzana ningilungiselele lapha ihawule ngicela ningilungiselele ngiyafisa ukuthi ke Ndamlenze size ukuthi thini umasipala wasenkandla angithathelele ithuba ngokukhulu kwethuba ngibingelele wonke umuntu ongaphakathi endlini ngibingelele abahlonishwa ngokukhethekile kubona bonke ngeikhundla zabo thoba kakhulu ngumculo kamaskandi nje osemncane kodwa namhlanje ngithola sengihlonishwa kufikisela ke ngomunyu uma ngabe ngizwa mina ngikhuluma ngami kanje ngiphila ngoba ngiyabona mina izinto ezeli kanje ngikhulunywa ngomuntu uma engasekho kuthiwa ubenza kahle ubeshaya ube iqhawe ehlula amanye amaqhawe kodwa okwami ke kuhlukile ngokukhethekile ngenxa yokuthi ke Mphemba ngaphandle kokwakho mhlawumbe ngabe akushiye ukusikhuthaza uhlezi useduze nathi uma wenziwe imicimbi la enkandla abantu bokuqala abathindwayo basenkandla bese kuyobukwana kwezinye indawo amaciko ngoba nakwezinye indawo akhona amaciko enza kahle futhi nabantu basenkandla bawathandayo kodwa yena uqikelele ukuthi thina basenkandla sihamba phambili sidayisana ekhaya qali bese sidayisela ke abezizwe ngithi okwenzakala namhlanje angazi lelo suku namhlanje ukuthi ngiyolifanisana nemlandweni wami jikelele bengakulindele mina bengithi nje mhlambe ngizokhangezwa nje mhlambe isibusiso bese ngihamba bengazi ukuthi khona nezinto ekuyikhomba eziyoficwa nayizizukulwane zami ngeyizukulwane engifisa ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu isupport kunina nonke bantu bakithi enkandla ngoba ngaphandle kwenu ngabe ukuzana kanjena ngibonga kakhulu kubasakazi bonke zintatheli ezikhombisa abantu umculo wethu amakhansela nje kasiphethe njengoba kuphethe uyena uSopisi amakhosi abomndeni wami nabo bonke abantu abanesandla emculweni wami ngithi namhlanje bonke kutholile kungenxa yabo kuze kuthina sonke sizokujabulela sonke njengeNdlamlenze ngidlulisa okukhulu ukusibongela ngizofisa ke nje ukuthi ngoba insizwa zami ikhona la enyanga ngithe azihambe nami ngabe kusuku olukhulu kangaka sofisa nje ukuthi nale ngoma ngoba uMphemba ngiyacabanga ukuthi ukucacisile noma ngicizelele ukuthi akasahlonipheli kuphela ukuthi kuhlukana unyaka usehlonipha amagalelo wonke ingakho iqale emumva ukuthi yonke leminyaka besikulandela sikubona kodwa ke sokuthema ingoma yakhe izishaya zonke ingoma eseSouth Africa sasesithi kayi usiyabhize ukuhlonishwa la ngoba amagalelo kube wachaza kuMphemba ukuthi akuhlonishwe nobani angazi ke noma Mphemba ngingoqala nomculo wamaskandi ohlonishwa imeya angazi ngifuna ukunikeza lelo lungelo kodwa makunjalo ke ayize bonus ngifisa futhi ukusho ukuthi insizwa zabe ikhona ngizocela nje ukuthi mhlambe mase kuvuleleke kahle ngicela nje u5 minute owodwa
ke siperforme le ngoma ke beyibone na umphemba nje siperformele ntwana sithole nje usizo siperformela abantu abadala kanye nani ke nikwazi ukuthi nijabulele ngiyabonga kakhulu ngiyafisa ukuthoza kakhulu